дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳушдори вазорати меҳнат ба муҳоҷирон: то 30 сентябр буду бошатонро дар Русия қонунӣ кунед. Русия нахустин бастаҳои ваксинаи Спутник 5ро ба Тоҷикистон расонд. беш аз 1 тонна маводи нашадор дар Душанбе нобуд карда шуд. дар вилояти Суғ таваллуд бо роҳи сунъӣ зиёд шудааст. суқути бозду шаҳри бузурги Афғонистон ба дасти Толибон. бо шарҳин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. Мартаба Раҳмон ва салом. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия оид ба муҳоҷират ба шаҳрвандони Тоҷикистон, муҳоҷирони меҳнатӣ иттилоъ додааст, ки расмикунонии муҳоҷирони меҳнатӣ барои иқомат дар кишвар, будубош ва иҷозати фаъолияти меҳнатӣ идома дорад. манбаъ ёдрас шудааст, ки тибқи фармони президенти Русия аз 15 июни соли 2021 муҳлати будубош ва расмикунонӣ дар Русия то санаи 30 сентябри соли 2021 тамдид карда шуд. гуфта шудааст, ки муҳоҷирони меҳнатӣ дар давраи пандемияи ҳамагирии ҷаҳонӣ натавонистанд фаъолияти худро расман ба қайд бигиранд ва натавонистанд, ки маблағи муайяншуда барои ҳаққи иҷозати фаъолияти меҳнатиро пардохт намоянд. тибқи санади мазкур то санаи 30 сентябри соли 2021 метавонанд ба шӯъбаҳои кор бо муҳоҷирати ноҳиявии худ муроҷиат намуда, расман худро ба қайд гирифта, дубора ба мақомотҳои марбутаи иҷозатномадиҳии фаъолияти корӣ муроҷиат намоянд. ҳамзамон дар доираи фармони мазкур шаҳрвандони Тоҷикистон, муҳоҷирони меҳнатӣ, ки солҳои тӯлонӣ фаъолияти худро расман ба қайд нагирифтанд, метавонанд ба шӯъбаҳои муҳоҷиратии ноҳияи худ муроҷиат намуда, баъд аз ҷаримаи муайяншудаи мақомоти давлатӣ расман худро ба қайд бигиранд, таъкид доштааст манбаъ ёдрас шудааст, ки муҳлати будубош ва расмикунонӣ дар Русия барои муҳоҷирони меҳнатӣ то санаи 30 сентябри соли 2021 эътибор дорад. намояндагии вазорати меҳнат иттилоъ додааст, ки дар ҳолати пайдо шудани мушкилӣ барои расмикунонӣ дар давлати иқомат, муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд бо намояндагӣ муроҷиат намоянд. Тоҷикистон нахустин бастаҳои ваксина бар зидди коронавирус Спутник 5 сохти Русияро дастрас намуд. ҳавопаймои вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Русия субҳи рӯзи 13 август ба фурудгоҳи Душанбе фуруд омад. ба Тоҷикистон 50 000 вояи Спутник 5 ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид карда шуд. ваксинаро ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар супориданд. ҳоло маълум нест, ки ваксинаи русӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна тақсим меёбад ва дар куҷо сокинон метавонанд аз ваксинаи сохти Русия тазриқ шаванд. ваксинаи Спутник 5ро дар Тоҷикистон дербоз интизор буданд. бисёриҳо дигар ваксинаро мегирифтанду умедвор буданд, ки ваксинаи сухти Русия ба наздики вориди Тоҷикистон мешавад. шаҳрвандон Спутник 5ро нисбат ба дигар ваксинаҳо бехатартар медонанд. пеш аз ин танҳо сокинони сарванванди кишвар метавонистанд бо ин ваксина дастрасӣ дошта бошанд. ваксина танҳо бо як маблағи муайян дастрас буд. ҳоло дар Тоҷикистон метавон ба таври ройгон бар зидди коронавирус аз ваксинаҳои AstraZeneca, Англия, Шветсия, Коронаваки, Чин ва Модерна Америко истифода намуд. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1,5 миллион нафар ваксина гирифтанд. дар шаҳри Душанбе беш аз 1 тонна маводи нашадор бо роҳи сӯзонида нест карда шуд. хабар медиҳад вазорати корҳои дохилӣ. дар доираи барномаи вежаи нобудкунӣ аз ҷумла 34 килограмму 390 грамм героин, 214 килограмму 563 грамм афюн, 605 килограмму 483 грамм бангдона, 272 килограмму 504 грамм ҳашиш ва дигар намуди моддаҳои нашадор сӯзонида нест карда шуданд. дар борабари ин дар чорабинии мазкур ҳабҳои нашадори синтетикӣ низ маҳв карда шуданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, маводи нашадорӣ сӯзонида шуда он далелҳои шайъӣ буданд, ки аз гурӯҳҳои нашаҷалоб мусодира гардидаву нисбаташон ҳукми суд содир гардидааст. ин ниҳод афзуда, ки солҳои охир милитсия муборизаро алайҳи роҳҳои муосири истифодаи маводи мухаддир пурзор намуда, аз муомилоти ғайриқонунӣ ҳазорҳо дона ҳабҳои нашадори синтетикӣ, ки истеъмоли он ба ҳаёту саломатии одамон таҳдид мекунад, дарёфт ва мусодира менамоянд.
در ولایت سوخت حالتهای با جراحی سونی یا بریش قیصری به دنیا آوردن فرزند در مقایسه با همین دوره سالی گذشته افزایش یافته است. طبق اطلاع ریاست تندرستی ولایت سوخت دوام 6 ماه سال جاری در مؤسسه‌های طبی شهر و ناحیه‌های ولایت همگی 26100 حالت تولد به قید گرفته شده است و این شمار در مقایسه به همین دوره سالی گذشته 1704 حالت کم می باشد. در نیم سال اولی سال 2020 در ولایت سوخت 27804 تولد ثبت شده. از این تعداد 2246 مورد با راه بریش قیصری انجام شده است. بنا به اطلاع ریاست تندرستی ولایت سوخت در این دوره از شماره 26100 حادثه تولد کنی 99.7% در شرایط مؤسسه‌های طبی تحت خدمت رسانی 2 استانسیونری صورت گرفته 0.3% در شرایط خانه به انجام رسیده است. در 6 ماه سال جاری 6 حادثه فوت مادر به قید گرفته شده است. اینچنین در این دوره 467 حادثه فوت کودکان به قید گرفته شده که در مقایسه با این دوره سالی گذشته 7 حالت یا 1.4 پرومیل زیاد گفته می شود. مسئولین ریاست تندرستی سوخت گفتند که در این دوره نسبت طبیبان زایشگاه‌های ولایت به عنوان آنها شکایت ساکنان وارد نشده است. شب گذشته جانبداران جنبش تندگرای طالبان 2 شهر بزرگ افغانستان را تحت نظارت خود گرفتند. اطلاع داده است اسوسییتد پرس و افپ. همین طریق جنگجویان طالبان قندهار مرکزی ولایت همنام را زیر نظارت خود گرفتند. با اطلاع اپ مقامات محلی برای ترک کردن شهر به فرودگاه فرار کردند. بعضی از نظامیان به جنگجویان طالب تسلیم شدند. سلاح، مهمات جنگی و ماشین‌های مانده شده به دست طالبان افتادند. خود جنگجویان در شبکه‌های اجتماعی ضبط قندهار را اعلام کردند. سخنگوی طالبان گفت دومین شهر بزرگ کشور قندهار نیز زیر کنترل امارت اسلامی است. در حال حاضر جنگجویان اداره والی استاد نیروهای امنیتی و دیگر نهادهای مهم را تحت نظارت خود گرفتند. علاوه بر این جنگجویان از ضبط پایتخت ولایت هلمند افغانستان شهر لشکرگاه نیز خبر دادند. یک مقام امنیتی گفت شهر سقوط کرد. درباره آتش‌بسی 48 ساعته و برآوردن ارتش و منصبداران این منطقه سازش حاصل شد. جنگجویان ادعا دارند که آنها انشاءات‌های شهرها که قبلا در اختیار مقامات بودند ضبط کردند. طالبان گفتند که از آخر هفته گذشته جنگجویان 10 مرکزهای مأموری از 34 مضافات را اشغال کردند. از جمله آنها شهرهای زرنج، پل خمری، غزنی و اینچنین قندوز را که در 60 کیلومتری نزدیک مرزی تاجیکستان است تحت کنترل خود گرفتند. مقامات افغانستان ادعا دارند که برخی از شهرها را دوباره بازپس گرفته شده است ولی درگیری‌ها تا امروز ادامه دارند. سامیان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و خانه آباد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.